Nene nebesha mwaki kirerembuka mutito-ini wa Menengai kaunti-ini ya Nakuru. Mwaki uria uratherema ona gutuika aikari na maabitha akugitira nyamu cia githaka KWS mari henya-ini ria kugeria kuhoria. Kurerikana mwaki ucio urambiriirie muthenya wa ira na kihimo gitioikaine. Riu aikari aya marauga ati maraikara na haho amurere tirita ria mbere mutito ucio kuhia. Majina naitwa Masi Rono. Mimi ni mwenyeji wa huku, tunaishi hapa chini. Moto ilianza jana, but ilikuwa mbali kiasi. Hatungeweza kuiona kutoka jana, lakini leo imekaribia, tunaweza ona kutoka nyumbani, tunaweza ona tu moshi, moto. Aikari aya ni maratetia thirikari ya kaunti kuona ati ngari ya thima mwaki yukirecereirwo riria gicigo kinene kia mutito ucio gikuhite. Na akichomeka atuone hata gari ya kuzima moto ya kaunti anakaa karibu wakati moto inaelekea kuisha inakuja. Uthuthuria wa kihumo kia mwaki ucio ni wambikitwo. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Wangari wa Njoroge.